Hai guys, kupas kelapa guys. Pulang di pasar, kupas kelapa mau masak. Ladingnya patah guys. Bang, keras guys. Keras guys, dia sudah tua guys, kering. Tinggal segini guys. Cukup keras. Sudah siap. Oke guys. Oh, tumbuh nih guys. Dipotong lagi guys. Ada isinya guys. Ini mau dimasak santan guys, masak lemak guys. Bye. Sudah siap ya. Sudah siap dia kupas. Siap. Cara belah kelapa. Oke. Penuh isinya. Penuh isinya.